Zitse man kanto ka Saturday bosiu. Mamedi a le batla MC. Nkantebo. All right. Yes. Okay. Ke kopa le jotsa ke nna. All right. Tshepe. Ha buku. Mamedi ha bo sa buku tebo. O na le bothata. Na le bothata mo mamedi wa motho FM mo re go tsang serious te. Ifo sa buku tebo. Jale doc o no le motle doc. Ne ke hlapila buku. Ha isithando sa moya ikho. Ke a leboa man. Doc o etsa manala man. Ke tsantse ke tlhokomela butwaka. O tsebe le nna kre ha ke batla mosadi ke sheba le manala maoto. Ha ke batla mosadi ba tlo fona ka re ke phakwe. Ka re ke manala ana le khwapane. Man manala o tshantsa be sex man. A tshaswe text. Manala o tshantsa a yetswe di butterfly a be school. Jale doc mane taba ke ena bohlokwa ke ya ho wena ke tseba ke nako ya ho ena ke la tlo fete ka pelenyana re bana dipalopalo mona re bua ka addiction dipalopalo di hlahisa hore batho ba bomme ba na le high sexual addiction addiction iseng ba irata addiction bomme ba na le high sexual addiction ke dumela maikutlo ke ya no ke dumela that is so le hona jwale bontate ba ba sina matso ba di plastic ba ba dumang ba rekwa holo ke bomme bontate ba handless ya hatel dina radio lwena o ka dula ka motšhini mo sa yo lwena no sekala ha se hore e re wena dipalopalo di re wena bomme paballo o a re tshosa go re wetsa jwale re nane ka boteng ntate November bona Sesotho se re e le kgwekgwe ya ngwa ka re tshosa mswaka ha o thwe Africa borwa mamela ha o thwe Africa borwa ba ahi ba Africa borwa ba votetse mogha o itse ha ho thwe mogha o itse ho thwe mo Africa borwa a khethile mo president ka bongata therefore ke bona ba mo khethileng ha ho thwe bomme ha enqhelele ka thoko because exactly and dipalopalo ha di the majority it means I'm included there because mare how vote wena o sa vote o bothi ba vote ka ba kgethi ba entseng wena o tlo futhumala o no sa ha mo kena mamela nka se le mo president ha ime mo bekere ye wa se mo president wa ka ke mo president wa Africa borwa it's a president. Doc, ya futuma. Doc, ile buile me tsa o ke utlwile. No ka nnete nna ne ke re e hle ke bona. Mara he enigma o hlalositse. A re ntho tsena tse ba di tenang. Di etswa metsi ma. O utlwile le dinal matimo. A re tsena tsa marapo modimela ke rato. So tsena tsa marapo tebo. Kore Yo! Ay, esta ya va. Ay, radio enigma dia tswa metsi. And di tla nna matimona. We like hlalosa enigma. A re dia tswa. A re fedina le spirit. Ke utlwile ene ke a dumela. Ho ba le tsele di tsamang ka teng. La o di batho ba teng ba di teng. E hle di tsamaya hona mo. Kore wa bona hle di iphapita mo. Tama. Dila le tsela iphapita ma. Ha di tsamaye fela. Jole ka tsane tsa gale nne. Ke tshojwa. Ke tshojwa. Le tsela di tsamaya re ka leto. Di iphapita di tsamaya. Ke tshojwa. Ke tshojwa ka hohle gore di kore. Ha mpango lai. Rana show Mamedi kopela ka la Facebook ke Pastor November Victoria's Facebook ke live ka nete ke live Mamedi wa ka rata ke live mo Mamedi wa ka rata fala di re thusa ka nete le ho ja enigma a itse di tswa ka rametsi di na le matimona ma hey man di ntle ma
le nna ke le morutišela ke a di sheba ke thabe o di bona mo TV I make me TV sile ke swela le nkgawane le what's on an interest in 2 minutes FM hona le advocate mamang la re ke kra mmitsa ka le mofumadi wa bana ba bua ka di couple ne ba bua ka hore ba dumela ba motivate lenyalo ha ba dumele divorce eng o nete motsamisi okay o pull then hands ba ntse ba bua I was very much impressed ka nete ba buile dintse tse powerful but something came to my mind modimo mpitsa ka revelation ba me di kapela ka la Facebook ke Pastor November and Victoria's Faith Ministry hona le mai le nga bua hore monna tshwantsa bele mosadi ai one man one wife o tlile o hateletsa and hai bua I hatella ka ba ka utlwa ska ba di ja hona kwa bona ka utlwa re ska ba sedija hona because a kre nna ke a tseba hore ke na le bua hore hle ntho tsena di teng lefatsheng lela tsa hore monna ke lenyolo. So you know what came to my mind something came to my mind hore November you know why but ho tlo ba le confusion ha re tla ntho tsena tsa manyalo because re na le mefuta media mafatshe two different worlds re na le a spiritual world re na le a reality world na le fatsela net now wa bona nna ke phela ke mafatsheng ana le two a le ngotlo ke mafatsheng ana a le two ke tseba the spiritual world but at the same time ke tseba the reality world and now but the spiritual world ke batho bana ba reng how re monna ka wa chita ba no you must pray ntone ke bo Satan monna wa tshwana la etsa jwang a le yang kulo sure ba spiritual everything it's ke prayer no you need to pray in okay now runa batho ba phelang the real ba tsebang the reality of the ba phelang the real world re a tseba diteng that is why now when batho ke ba etsa counseling nna ga itse ya ha batho ba tla for pre-marriage counseling ke ntsha monna be ke nka mosadi ke mo beya monna be ke mo botsa ke re a uswa ka njwetsa already ha kae for cheating ha ka re ntate moruta ke ready ke re tloela lenyalo sure doc ha ke bui pela monna because ha ke ka bua pela monna tlo ka kare but ke re ho yana tloela lenyalo because mabane ne ke ba something I get at the right pick ke re cheating it's like maphela when una le ntlo somewhere mo monkae then o buba le maphela mangata o bu move o ya di sabapong o nka thuto ya o Elisha do you know that Africa sabapong o ntse tlo experience maphela because at amaile cheating is then that but the problem ya batho ba phela the spiritual world thing they don't want to admit or it and that is why how we bua when now ubua only in the reality world but or no ikhle una le bothata why condona why supporter why yetsa but the reality kore it's there bagaisho is there and whether we like it or not le mosadi ya ring yena ka se gone monna chitang in it's there it there and the only way if le mosadi ya reng wena o ka se gone chata ba cheating ke hore bana ba teng ba sa cheating nna ke ba tseba ba teng ba tholala magengenene le South Park oh bonta te be ha ke re dumela but ke re put it in your mind okay prepare yourself go to lenyalo go ntse tseba re ntwe na teng and because qetelo ntwe tsa ngore betsa tsenena basadi le bitterly angry le jwang
ke hore le ile lenyalong ha le qetile le naive le sa batlo dumela ntwe na iteng then ha iqala ha ihla eno tlo bona le a tseba hore iteng because ke itse last week ka re le yentse le pele le manyalo le jotse le banna ba batho la jola le mo le yentse le a tseba iteng but all of a sudden now fihla lenyalo la wena so batlo yetsa ka raio ke mohlolo ho sane ha mona wa o tshita so divorce for what because wa itseba iteng jwalo bana mo hlophisa ka matso ke nnete Doko di bakate wa tseba ntwe le teng mo go tsuna member o bua di letene haholo fela o tlamile paballo ke bona o tswile doko o tswile ntate ga golo jwalo o etsala haholo le nna mofumadi mo aleng teng jwalo wa matha mo aleng ha o re ona ko re o re kile ga a ne re qala ka pa ka ba o so yetse mme o tla yetsa mara iteng o re iteng so bopelletswe le motho wa ntate ke ntse ke computer box phakathi sithambe sami ekahare that is why Bibling Modimo did not have any problem ka banna ba ratana ba ngotse Bibling ba ngotse ba ngola le dinyatsi tsa bona Modimo did not have any problem. Mama, if I'm not saying banna batsa my balo cheat against supporting him because ke tsa cheating frustrated about it is a stress but the problem go nna ke phela di fatseng reality and ke bua nnete that is the problem e ka etsa gore batho ba se bang understand it gore batho ba se bang rata ne ba feel ka re ke di support ka re but the reality of the truth nna ke phela le fatseng le real mo ke tseba dintho tsena they are there and for us who risk ra ipona really miserable hurry prepare don't say monna ka tlo cheat but put it in your mind gore e kana ka kopana le teng is there. Sure. So that how is scale balisa ka tlong because today rena le batho ba tswileng ka ramanyalo bona a balea jwale ka tweba e baleiswa ke Noah ene tweba ke yone tshikile mokoti ke yone phutileng effort ke yone sebeditseng o tshika rena le basadi ba sebeditseng ka thata to build their future le malapa bana abana tatsinena hona le ngwana na fela wa kai mostly address le strata aba fika fela o ntsha fela o bo matha o balea o tswa ka tlung ya ha o matha o lo qala fatshe lo phela bophelo ba yena ba tlo phela ba hao qeti atla tine pa go tsena tsenta technique ma buang ka tsona tse ke di rata o doc a tlo phela bophelo ba hao wena o lo phela ba hao man yo Ocean la hopola la siku etsetseng hona le Ocean ntalla mo a re wa tsama today le ka se dumela batho ba nkwe le ka meriana banna ba nkwa ka meriana hona le motho ka ratang ntho Tebo a so kopane le Tebo a ba sebedisa meriana a sheba photo tsa Tebo a ba bitsa Tebo ka meriana basadi today they do everything nka banna ba lo and if you're so weak to an extent every time when I'm now wa tshita tlo balia ke a ipotsa tlo phela le mang because basadi ba le kile o change strategy ba re bampe ba ye basadi ba ba antse ba tshita nona ma amido akarata ke kopa mamele o sena o ilatla ke re ke itse ka invite ka at o tlo etsa etseng yena le re bua le nna yena le bua le yana ke o tlile ka la brago ona thotse support e ngata ho tswa ba mamedi hore a tloele la o tlo etsa etseng bapala e ka se le ke ngwanesima how se le ke ngwana le ba kae we want uno challenge uno ba tongwe o batla mosadi lenyalo la ele fela o batla lenyalo la ele fela ba le ba buang ka o here jalo ntse ipatetseng a ntse ke re o tsamaya yo o ntse ipatetseng ne ke sa batla mpona o no sa batla go bona apre nna ko rapella let's say ke o rapella ba lo ba tlo bua ka wena ba tlo bua nthongwe lengwe ka wena jole ba bua ka ho yena o siane wa last week e ba mamedi bana ba 13 za khwambe ha ke tso radio mona mfounesa o tlo rona bo November le jwang a itsa mfounela ntse tsa re Allah she was crying like ke tlo tso radio ke mutse potso ha
ka re lenyalo la hao le sebeditse ho fihla lao o kae wena le monna hao ke a njwetsa hore ba fihle le mabane ke ntse jwalo ona le mosadi yana re monna yo mo tshitile monna wa tshola monna a utlwile bohloko a le jwanjwa ke mo butse potso wa ila counter dilemo ntate Moruti a bua gore e bile no tjena na wila hacker phone ba dile bota high hard date because ha ona mohlang a admitang hore yes ka chitela mosadi a mototse right handed ha admit ba kile ka ilukisa le yone ba sa kile ka ilukisa jwa ita qeta hore monna ya ha admit hore wa chita ke be ke re ho yena ke be ke botsa seleke ke re seleke o tsama ka kolo o thula palo wa lemala o tauwe o nwele jwana o fihla vene e fihla ye ba emisa maraba thebo ba o heletsa o se re tlo thusa ka pa right o tlo re o tlo re o tauwe o tlo re ke sha ba tsamaya ba tlo tsamaya then o fihla batho ambulance ba fihla ba ema hona man ba bula first year o se o sharp ka pa tlo thusa o tlo re why or ba ambulance ba tlo thusa mara maponisa wa nne ba tlo thusa o tshaba di consequence tsa mistake ba hana ya ha o kopane le no dumabetse o tshaba now ke re o siaka who dependa your approach ro hlaha o le motho wa ambulance kapa wa o le police because how hlaka appearance or ke go bonjwetse ke eng you yetsang ke go mbolele ke eng ke bokatse ba imo botsa eng o sauto yetsa jwang ke tlore ha ke tsebe nixa ke tseba seng e mongwe na tshujwalo mosadi a thotse masale ka bethe o di mabethe ke ra se hae I mean ke a re ke a hae anga wa ntate ke ra kwa ka mosadi ka masale mosadi a nketsa stack ha ba phunya le ditebe o na le masale jwang bethe a re mosadi wa ka kwa ka se understand so ba lwana ha ba fihla ho nna o kwatile mosadi o nketsa stack o builetse eng ha qetile ke ro yana o shaka ke kopa monna wa tswela ka ntle dula mo monna wa tswela ka ntle ke re njwetse le nna the way go shibileng ka temahlo le the way o buang ka teng le voice ya hao le the way o leng angry ka teng le nna nka se bue nnete is to be expected nka se bue nnete tsela yo batla nnete ka yona is either o tlo fumana ka pa o tlo fumana your approach e ka etsa gore o ithole nnete ka pa ska ba ithola your approach kopa ke tlwele ke rane show yaka ale nkutlo now ke batla batho ba nkutlo mamela o sielwa o tlo Next. a o ne tsai ke mosadi yana na bua radio ngore monna wa mosugurisa o batla mosadi batla step ke yana yo kwana ntse sotla ka nyalo la o yentse lenyalo la Ke batla ba go kwana le monna wa hae. o batla ba re gona le monna o inya hae wena A ke next le. o ratana le monna ka porata le monna Ke ratana le. o ratana le monna o dula kae wena Ko Bergman. ko Bergman square monna yo mo sebisetsa dikara o yentse Intse go sa hlotsa go bala le. okay tsamaya ke mo ba mametse motheo la mo bole o sie batho ba le ba tsamaya ke ena ye ha ke le tshetse ke re ba loi ha ke re ba loi na ho bola ka ba ka re atle ke ena ye ena na ana batho ba ntse ba ra tswe lenyalo o se tsamaye so bona ba loi ba le ba sa batlo bua la bona ke re tshetse gore ke bon ene ke bona ro demon possessed so o batla lenyalo la ile fela o mo tsamela ngaka kae o mo tsamela ngaka kae O Botshabelo. buela odimo Ko Botshabelo. ko Botshabelo ngaka ya o fa moriana ro yetseng ka ona Ke mothelle. Dijo. o tshelle man Monna. o tshelle monna hae and then Lo ga sa go bala le. ha ba sa robala A ba sa go bala. o mfounetse mosadi yona a qeta o tswa Motheo FM ke be ke ro yana ke ro o robala le dintho na o lo robala le ntho a re no ka re lora o lora ke tse o lo robala le dintho a re no ka ro yana okay ka re marona le magopo mo private a re ka re o na le discharge a re ka re o lo robala le ntho
ka re tsa ditoro tsa wa di opole now kwena morobatsa le ntho mosadi morobatsa le mame le Thokolosi ke na go ka morobatsa le Thokolosi gale ke na go ka morobatsa le Thokolosi le gale bo show you what 3 months now una le go ka ratana le monnae sure 3 years so lo batla ba arwana o mo sebetsa ka meriana jwa ha tlile kwa ya motshella monna mo moso bosigo motshella moriana o re etsa agatenna a shebenna and then wetsa buela o di o bitsa monna ka moriana la o bola ke bapaditse clip mabane ya motho ya neng a bitswa ka meriana o utlwa le yena o bitsa monna e ka moriana ha tlole mosadi wa hae ha o bitsa ka mo bitsa mosadi ka bobsing nako ngoleng ke batla mo tlole mosadi wa hae a tswe ho yena ba a gwane a shebenna fela so o etsang ka moriana o bitsa o emile mating o apa o tsotse ka poetsa ke sa tsola ke eme fela go tsere ke mbitse ka lebitso o butswela batla ba gwane a shebenna fela a tlole mosadi wa hae moriana o hlapa ka ona le o hlapa ka ona ona le go hlapa o hlapa kae ka ona e hlapa mmele o mong go tshasa ka mo o tshasa kae ka mona ka private ya ha ona o hlapa mo hlapa na qeti e tele inka 9 minutes now ke kopa botsa potso when mosadi a tla ho wena ba re kapa bua re monna ka wa cheater o bore ho yana tsamaya ha o mametse dintho tse ha etse sense what if monane o se lebisetswa meriana na qeti mamedi ha ke le jwetsa ke go robala le dintho o le robala le dintho lo ra le tša bosiu dintho tsene di kotsi ke ka go kere le ho sane ha batla mamedi wa Motheo FM tlong o tsa sonta ikentse ke itse batho ba tlo ba hlahloba ka Sunday o ka botsa le rat ka re tlong ke tlo le hlahloba bana le mathata di tšhelete batho bana le mathata di business batho bana le mathata manyalong sonta batho bana ba tlile ndate botsa le rat ha ke kena kerekeng ha isa le ke rapella batho ne ke sa ba hlahloba batho ne ke etsa ne ke ba rapella motho ba lwe ba bue hore ba entse eng bophelong ba batho ba di tšhelete batho ba di business hore ba lwe banka di tšhelete tsa batho jwang ba kwala mesebetsi ya batho jwang mo mamedi ntho ne etsa la man Sunday ene tshotse na ke a kopa mamedi le re tlo bapadisa clip ya Ausi o re monna ha yena o tswa ka 3 miso ka tu 1 minute fela a re bapadisa utlo Tumbor molekana wa sa rata o na re founetse na re o tsamaile o la ke tibe ka lesona ke di phasa ya manda tsama ka 3 miso monna ne le lwana nna salona next ke sena ntse ke sa eng ba mo bitsa ka meriana le tla tsamaya se la ntsukudisa a sa ba le ba kae khobe monna ile monga ka meriana le mitsa ka meriana le mitsa ka bona koma le mitsa nini ke murutho le mitsa nini mo kena wasela qetile ka baka la nako mamedi na qetile mamedi le ho sane kalamatesi ya phase 3 phase 7 o re felo ya u Dr November mamedi kerekeng ya Pastor November madi tlhabela then mo mamedi o thewa madi tlhabela ka bo kereke ya rona sentse le tseleng ka o koloi driver ka re ya Hotflay o tsama straight a ona mo tshikang wena mo mamedi wa Motheo FM o feta Mlimo Molo mo Greek ba bitsa Yusuf o tsama straight mo mamedi ha ona mo tshikang teng until o bona kereke ya rona ka lefteng ke structure se seholo sena le marulela a brown senang le tente ka mahlakoreng re ya kopana ho sane ka 10 o'clock mamedi tlohonhleng nomoro tsa rona tsa mohala ke 078 398 3446 078 398 3446 se ding ke 0 man 079 083 3833 079
0833833 mo mamedi wa Motheo FM ke di number tse le ka re phone-elang ho tsona tseo. Ke lebile ha holo ntate November hle. Doc le ausi le ratho le le ntshepe yo na le ntshepe ke tla le jwetsa di nnete lefatshe mo tle le sa batle modu le kampala ona di tram train le kampala ona di tram train ke ba tram train di tram train Dira conference do. Dira conference do. Fix account. Ke ba tla thusa manyalo ka nnete se nka thapela. Go pray. Yes, so tla hore lenyalo le duba ro ska tswa Matheo ko ka ba pheta tse. O sa tsebele tabela o tsala tsala o reng. Yes, lenyalo tla duba ro mpero. Matheo a tse bo ka. Ke kopa di number tsa gore ke ne ba tlo go bitsetsa radio nya rona kwa go tsong mana be